ukipewa kazi ya waziri kwa kipindi cha lala salama, utafanyia nini wa Meru? Tekenda gotueka muntu weto wonde wa Meru onarare akuona haki na usawa bukuriana. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩyendetie ta ngwatanĩro ĩrĩa ĩrataũkwo wega nĩ mathĩna ma o gĩcigo na ũnyitanĩri wa aikari ũndũ ũmwe na atongoria nĩguo ũkũhũthia mũbango wao wa gũteithũra mathĩna macio. Ngĩribotera Inooro TV ndĩkĩũtĩne igembe ya gatagatĩ kaunti-inĩ ya Meru, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Kenya Kwanza harĩ mwena ũcio wa Meru nayo ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩtongorio nĩ Raila Odinga yugete wona Odinga atuĩka president nĩ agakũria wonjoria wa bũrũri na gĩcunjĩ kĩa 10% akimatha kura mwena wa Mombatha. Odinga erĩte ya Kenya matikahumbĩra maitho nĩ ciĩranĩro cia mũng'ethanĩri wake mũnene tondũ arauga itikahinga. Harun Njoroge wa Maina nĩ anatarĩria. Odinga atirihete kiumia akiuha aikari ya kaunti ya Mombasa kiharo-inĩ Odinga atirihete kiumia akiuha aikari ya kaunti ya Mombasa kiharo-inĩ gĩa Tononoka. Mombasa we! Odinga ũrĩa ũrĩ thikũ-inĩ yake ya kerĩ ya kuha kaunti cia gĩcũa-inĩ Tononoka we! eranĩire atĩ arĩ na ũhoti wa gũkũria wonjoria wa bũrũri na gĩcunjĩ kĩa 10%. Tunataka viwanda vyetu izidi kutengeneza bidhaa na tunanunua buy Kenya build Kenya. Tutapandisha uchumi ya Kenya. Tunataka kuona kama uchumi inapanuka kwa zaidi ya 10% kila mwaka. The economic rate of growth will be more than 10% per annum, sustained for over 15 years. Kenya itatoka kwenye ufukara itaenda kwa hali ya utajiri. Origi nĩ anyũrũrĩtie rĩciria rĩa atĩ arahandwo kũhũranĩra ũtongoria wa bũrũri nĩ President Uhuru Kenyatta. Hata Uhuru alikuwa naibu yangu. Uhuru alikuwa deputy prime minister yangu. Naweza kuwa project yake. Augĩte ciĩranĩro iria ireranĩrwo nĩ mũnini wa President William Ruto itikahinga. Alisema kila county itakuwa na stadium ya kisasa. Modern stadium. Hiyo mnaona nyinyi? 10 years after anakuja na wheelbarrow jameni. Nyinyi watu wa Mombasa mnaweza toshea ndani ya wheelbarrow? Wananchi ya Kenya watamfukuza na hawatakubali akuwe rais wa Jamhuri wa Kenya. Hii ni ngome ya nani? Raila Amolo. Tarehe 9 ikifika ni baba Raila Amolo Odinga. Atongoria a gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri arĩa maranyita Odinga mbaru maugĩte president akũnja shati na kũhungura gĩtarũ-inĩ kĩu kura milioni 5 ciakĩo ikerekerio Odinga. Saa 8 ya usiku utakuwa umetangazwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, rais wa 5. Central Kenya, Mount Kenya yote sisi tumesema ni Raila. Na sasa tumesema kura zote tutawekea yeye huko. Na mnasikia kuna problems huko kwa mountain. Ni kwa sababu mwenye mountain hakuwa ametembea kwa mountain. Mtajua siku ile mtaona Uhuru Kenyatta akirudi Mount Kenya kwamba Mount Kenya iko na mwenyewe. Wale wanatukana Uhuru, wale ndio tena wanatukana baba wali wawe. Walikosa mtu ya kutukana mpaka wakatukana nchi nyingine. Karibu miaka 20 Raila amekuwa na 50% of the Republic of Kenya. Na sasa ukiongeza na kura ya Uhuru Kenyatta atashinda ama hatashinda. Gĩthurano-inĩ kĩrĩa kĩrĩga kaunti-inĩ ya Mombasa, Odinga agĩire kura 238 harĩ kura 345 iria ciaikirio. Ona gũtuĩka riboti ya bengi ya thĩ yonanĩtie atĩ wonjoria wa bũrũri wa Kenya mwaka ũyũ na mwaka ũkĩte ũgũkorwo ũgĩkũra na gĩcunjĩ kĩa 5%, Odinga akiuha kaunti ya Mombatha akinyĩrĩirie atĩ angĩgathurwo mĩtaratara ĩrĩa arĩire nĩ ĩgateithĩrĩria wonjoria wa bũrũri gũkũra na maita merĩ ma ũguo. Jumatatu ĩno agĩtanywo kuha kaunti ya Kwale. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Tononoka kaunti-inĩ ya Mombasa, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.
Tukimongono cio wa Mombatha tukukirio tati wa kiama kia DP kiama kiu kia DP ni kana nigitugeirie Speaker wa bunge ya bũrũri Justin Muturi kuria ahetwo matamu ma utongoria wa kiama kiu kia DP kuma kuri Joseph Munyao niguo kumuhotiria kuhuranira gĩturwa gĩa president ya gĩthurano kia mweri wa kanana. Akiaria hindi ya mũcemanio wa memba a kiama gĩkĩ mwena wa Bomas, Muturi augĩte ni ihinda rĩa gũcenjia ũteti wa Kenya na atongoria niguo mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩhinyĩrĩria a Kenya metherwo kĩhonia gĩa gũtũũra. And today I am going to sacrifice that position of a party leader so that JB Muturi becomes the JB Muturi. And we are just in time for change. Kenya mbele. Mungu awe kiongozi wetu wa kutuonesha sehemu zote ambazo tunatakiwa kuangazia mwangaza huu wa chama hiki. This country needs a change in how we do our politics. Hatuwezi kuwa na taifa ambapo msimamo wako ni kutukana wengine na sio kutoa mambo ambayo yana manufaa kwa jamii. Si kweli? Because we want the same thing in this country. We want the same thing. JB, unite your people, unite this country. Athiriti a mũtongoria wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka manyitĩrĩire atĩ arega kũheo gĩtĩo nĩ mbatoni ya Azimio la Umoja ĩrĩa ĩramũbatara na njĩra ya mwanya gũkinyanĩria mĩto ya Odinga egwĩtemera njĩra yake kĩũmbe ya kũmũkĩria gĩthurano-inĩ kia mweri wa kanana. Mĩaho-inĩ ĩrĩ ĩrĩa ĩtongoretie kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa thingira wa iregi, mathabu ma ũteti maronania nĩ ta ĩiganainie hinya na mũhotani arĩ mbere na ikinya inini tu, ũndũ atangĩhota kũingĩra thingira-inĩ wa iregi na raundi ya mbere ya gĩthurano gĩa president. Rĩu Kalonzo niwe ũngĩgarũra ithabu rĩrĩ na njĩra ĩngĩharaganĩria andũ amwe mĩto yao. Wairũ Nyambura nĩ araigĩrĩra ũritũ wa Kalonzo ratiri-inĩ ya gĩtama kĩa mweri wa kanana mwaka ũyũ tũrĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. Rungu rwa mũgambo wake mũceke ũthiũhithaga mĩaka yake 68 na mũbacĩrĩre wa ciugo ciake nginya rĩrĩa marakara make me gatũũro-inĩ. Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mũtongoria ũrĩa na hau kabere ũrahũthĩtio nĩ andũ aingĩ ũteti-inĩ nĩwe ũtuĩkĩte ihiga rĩa koine gĩtama-inĩ kĩa mweri wa kanana na thiriti yake yakuĩ nĩ moĩ ũguo na matirahitha. The move Dr. Stephen Kalonzo Musyoka will make will be the determining factor of the government to be formed in 2022. So Dr. Stephen Kalonzo Musyoka is the game changer for the leadership of this country 2022. We want Dr. Stephen Kalonzo Musyoka respected. The president of this republic respects Kalonzo. Mwatuonia ndai ya mbudhu. No tuwezibana tukutonyothi. Na tuungamia Kalonzo kwikwiyo. Hesabu ya Kalonzo tunaifanya mzuri sana. Sisi hatuna wasiwasi. Tutahakikisha kwamba sisi tuko katikati ya serikali. Kwa hivyo wakati mnaambia Kalonzo hii na hii, wachaneni na Kalonzo, sisi wana Wiper tuko tayari na tuko hapa tunafanya hesabu nzuri sana. Tuhakikishe ya kwamba wananchi wa Kamba wetu na wananchi wote wako ndani ya serikali. Ukisema utaongojea uongojee, sasa gari ikiwa imejaa alafu uje kama ile Noa ya ile aka ya Noa, uje kupiga hodi na amefunga. Hata ukifunguliwa dirisha watasema kwamba hao walikuja mahali pa kufunguliwa tu ni dirisha, waje tu. Kalonzo Musyoka niwe mũtongoria ũrĩa wonekanaga ta wicoka cia gũtĩĩka ũteti-inĩ wa ikamba-inĩ bũrũri wĩ kaũntĩ ithatũ cia Machakos, Kitui na Makueni na maitĩka ma Taita Taveta na Mombatha na waturanĩrwo hamwe wĩ kura makĩria ma milioni 2.
na kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩrĩa mĩahũ ĩtongoretie ĩhana ta ĩiganainie hinya na ũrĩa ũtongoretie ndũrakinya gĩcunjĩ kĩa 50% na kuna Kalonzo ena ũhoti wa gũcarĩkia mĩto ya atongoria amwe. Nimeona katuni nimechorwa mama mmoja anavuruta mimi mguu anapeleka mimi Azimio by force by fire. Mimi ni mtu wa kuvuruta na miguu. Ona gũtuĩka dalili ciothe cironania atĩ Kalonzo aya kũingĩra ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja, ndogo yake na Raila Odinga ithurano-inĩ igĩrĩ nene hĩtũku nĩyo ĩratũma egucie gũtua matua make. Ugayani wa mbeca cia ciama cia ũteti iria ciaheirwo ngwatanĩro ya NASA, Wiper, ANC na Ford Kenya ciugaga nĩ ciakungirio wara nĩ ODM, na hau nĩho Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka mambĩrĩirie kũhutatĩra Odinga. Igũrũ rĩa ũguo, wĩiguithanio wa rita rĩrĩ, Kalonzo niwe wagĩrĩire kũnyitwo mbaru nĩ Odinga, anyitĩrĩire atĩ ndwagĩrĩire kwagararwo. Kitu kama pesa kulipwa mahali si kitu ambayo unaweza kuficha. Mutula Kilonzo is a lawyer like me. I am putting myself before the church as the Secretary General of ODM with documentation to show the money that has been paid to Wiper Democratic Movement. Nilikutana Kalonzo Musyoka kwake mara 3 na tukatatua haya mambo, na vile Secretary General amesema hii pesa ikalipwa. Hata ile figa yenyewe mimi najua kama iliwekwa kando, basi enda uliza Kalonzo hiyo pesa wamesema ilipwa iko wapi. Mimi ni rafiki karibu sana kwa Mheshimiwa Raila Odinga. He has never had any issue with Kalonzo. In fact, he always says whenever we meet, we need Steve. Sasa hii siasa ya kuja hapa nyumbani tuanze kutenganisha haitafanya kazi. Tuwe kitu kimoja. Kwa muda mrefu tumetembea hapa na Kalonzo Musyoka. Nataka kuwaomba wale mnamjua, kwa sababu mimi pia nitaongea na yeye, atoke kule aliko akuje kwa hii kolabo tufunge hii kazi mara moja. Mnataka Kalonzo aingie kwa hii timu ya Kenya Kwanza. Akiingia game shot. Athiriti ya Kalonzo maroiga atĩ watho wao wa mbere mĩario-inĩ ya kũingĩra ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja nĩ mũtongoria wao aheo gĩtĩo. Manyitĩrĩire atĩ gũtirĩ hĩndĩ mathabu ma mwahũyũ mangĩonania atĩ Kalonzo nĩ mũndũ ũrabatarwo timu-inĩ ĩno na njĩra ya mwanya, no magavana ma kaunti ciake hĩndĩ ciothe no kũmũruma na kũmwaũra nguo kĩng'ang'a-inĩ. No makĩrũgamia cira wao, magavana maya maroiga atĩ Kalonzo arahĩngĩcwo nĩ andũ arĩa marahenania atĩ nĩ athiriti ake hakuhĩ, ĩndĩ no iturwa ciao maratetera na rĩtwa rĩake. Wakati Kalonzo Musyoka ametuhudumia miaka mingi, nasema asante, lakini amepitwa na wakati. Sasa ni wakati mpya wa watu kama sisi ambao tuko hapa. Wakati alikuwa ndani ya serikali, nionyesheni barabara moja alijenga akiwa vice president katika Ukambani. Hakuna. Lakini mtakuja huku kwetu Makueni mwendo wa aste aste, pole pole, mmejinyenyekea. Mkikuja hivyo mtaona kile tulionyesha wale kanga vile alitolewa manyoya. Tuko tayari. Tulisimama tukakataa Jubilee. We refused. Wakati walituonyesha kwamba wanataka kutumia njia mbaya, we said no. And we will say no. Sisi wale tunataka kupewa viti yetu kama ile ya governor Mutula ya governor, ni kusema Kalonzo ndio atakuwa rais wetu wa Kenya, hata mbunge, ili watu wasikie huyu anashika mtoto wetu, tutaenda na yeye, ili yeye akienda awe governor wa Makueni, yeye Kalonzo wetu na ni mtoto wetu anaenda kuanguka peke yake. We are saying we must all of us come together and win together. We must win with Kalonzo or we all fail with Kalonzo. Kenya Kwanza, with your Tanga Tanga group, you are not an option to us. You are not an option. But Raila, you can be an option so long as your lieutenants, especially from Ukambani, Dr. Kibudha Kebwana, Dr. Charity Ngilu, and Dr. Mutua, they respect Kalonzo.
you have a chance to discuss with us. Muthenya wa kiumia mbica cia mucemanio wa Kalonzo na Odinga cikiumbũka marĩ mwena wa gĩcũa-inĩ kĩrĩa kĩraritũhia mathabu ona makĩria nĩ kĩũria kĩa ithenya rĩa Kalonzo angĩtua itua rĩa kũnyita mbaru Raila Odinga. Kwandandũra mĩeke ya Azimio la Umoja gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ, athathauria maũndũ ma ũteti maroiga atĩ no nginyagia Odinga acagũre mũnini wake kuma gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, noguo nĩ kuga atĩ Kalonzo agĩrĩire kũiganĩra na gĩturwa kĩngĩ wagĩa president na mũnini wake. If there will be coalition talks, they will be on the basis of structured dialogue. Sio watu akikunywa breakfast unapata naandika wanaongea maneno yao. Wewe ni mpotevu kabisa. Wale ambao walizingatia wakaingia Azimio mbele, kina Charity, kina Mutua, kina Kibudha, hawakukosea. Walienda kufungua njia ya wengine nao wakuje. Tuwe kitu kimoja ndugu zangu. Hivyo ndivyo tutajenga nchi. Sifikiri kuna jamii itataka kuachwa nje. Munataka kuwa nda. I am happy, Honorable Mutula Kilonzo, that you acknowledge that we have a common enemy. That in fact you and me are not enemies. Wakati ambapo tumevuruga hii watu wengine kama rafiki yangu Weta tukamtoa kwa kiti. We have never touched your seat. You are still our minority.